Razgovaramo sa srpskim poslanikom u mađarskom parlamentu, Ljubomirom Aleksovom, nakon još jedne neuspele skupštine samouprave Srba u Mađarskoj. Više njih koji su bili prisutni na sednici su istakli da visoko cene što ste vi došli, uprkos dobro znanih razlika u političkim mišljenjima. Ipak se smatrali potrebnim da ovog puta svojim prisustvom demonstrirate koliko je ovo telo važno, odnosno ukratko ste i izložili svoje razloge zbog čega ste došli, pa možete to sada da nam ponovite i za čitaoce i gledaoce srpskih nedeljnih novina. Pa jeste, stvarno sam smatrao da važnim da budem tu prisutan danas na sazvanoj skupštinskoj sednici, iako sam već dobio neke signale da ova skupština najverovatnije neće ponovo imati kvoruma. Međutim, ja sam jedan velik deo svog života proveo upravo u samoupravnom sistemu i trenutno ne vidim alternativu ili neku drugu organizaciju koja bi mogla da zamene na isti način Skupštinu samouprave Srba u Mađarskoj, pošto i po mađarskim zakonima i po volji birača ovo je to telo koje zastupa srpsku zajednicu, zastupa prvenstveno naravno u političkoj sferi i partner je mađarskoj vladi i mađarskim organima vlasti. Lično smatram to da svako ima pravo na protest, svako ima pravo da koristi sva ona demokratska sredstva koje su mu na raspolaganju, međutim sve ima svoje roke, svoje trajanje i mnogo puta ako se pogreši u tempiranju nekih stvari, onda to ima čak i kontraproduktivni efekat. Ja mislim da je krajnje vrijeme da se rad i vrati u okvir Skupštine SSM, da se ovdje suočavaju razna mišljenja i naravno treba prihvatiti ono što je već i tu više puta rečeno, taj predlog je prihvaćen i to se radi što većina, dakle u našem slučaju 8 skupštinara žele i što hoće da urade. Ja se nadam da, pošto to evo sad već 2 mjeseca ne zaseda skupština, da će ipak doći još tokom ove godine do jedne validne i važeće skupštinske sednice. Čuli smo da ima 20 predloženih i još nekih tačaka koje nisu ušle u ovaj predloženi dnevni red i među njima su tačke vitalnog interesa ne za samoupravu nego za čitavu srpsku zajednicu. Upravo sam to hteo da vas pitam. Vi ste možda naš najiskusniji političar koji zna najbolje samoupravni sistem, odnosno moguće potencijalne konsekvence, negativne efekte ako se ova opstrukcija ili nedolazak ili bojkot, bilo kako da to nazovemo, nastavi. Šta vidite kao glavnu opasnost, šta može da nam se desi što se tiče naše reputacije, a i što se tiče budžeta, odnosno naših organizacija, škola i ostalog? Pa da budem sasvim jasan, ako se do ove sednice u decembru ipak ne dođe, to još neće imati nikakve posljedice, pošto po zakonu obavezne 4 sednice smo 2, skoro 3 puta već prevazišli. Dakle, ako dobro znam, bilo je 11 skupština koje su imale kvoruma i koje su donosile odluke. Dakle, tu nekih posljedica nema. Opasnost preti od januara 26. godine kada samouprava, to je skupština, treba da razmotri i odobri budžet 2026. godine i to ne samo svoj budžet, nek treba da odredi budžet i svih svojih ustanova, a nemo zaboraviti da tu se radi o nekoliko milijarde forinti, dakle to uopšte nije igra. S druge strane, može ako se nastavi ovo, može da dođe dotle da vladin ured postavi nekog poverenika koji praktički preuzima deo upravljanja sa našom zajednicom, a
nakon za postavljanje za liste za parlamentarne izbore isto ima svoj određeni rok posle kojeg nema više mogućnosti da se koriguju greške i mogu bi da nabrajam još nekoliko stvari koje su, mislim, sve do vitalnog interesa, a da i ne spomenem, jer nadam se da tog neće doći, čak do raspuštanja ovog skupštinskog saziva i raspisivanja novih izbora, što bi značilo da praktički parališemo rad srpskih ustanova samouprave za 26. godinu sigurno, pošto u roku parlamentarnih izbora neće biti ni za Srbe posebno raspisani lokalni izbori. Dakle, tu najranije krajem 26. godine bi moglo da se stavi ponovo na noge čitav ovaj sistem, što naravno ima i svoje međunarodne negativne posljedice, pošto nemo zaboraviti da srpsko-mađarski odnosi na kojem su nivou, da je se upravo u punom jeku mađarsko-srpska ili srpsko-mađarska sezona kulture. Dakle, to su takve stvari koje bi dugoročnu i političku i ekonomsku posljedicu nosile sa sobom. I na kraju, kako vi vidite, izlazite situacije bez namere da sad okrivimo nekog, ali ko šta može da uradi u ovoj situaciji, šta može jedna, druga strana, vi, bilo ko drugi, u pogledu smirivanja strasti i da nađemo mudrosti da sednemo ponovo za isti sto i da odgovorno se odnosimo prema sopstvenoj zajednici. Daleko bilo od mene da bi ja želeo da krivim jednu ili drugu stranu, to nije ni moj zadatak i možda i nemam dovoljno informacija da bi doneo neku osudu ili nekog okrivio za celu ovu situaciju. Međutim, ako ne dođe do razgovora i do dijaloga između, nazovimo sad, dve strane, onda sigurno nema ovo rješenje. Možda treba odraditi neki pripremni razgovor, dogovor da bi se pripremila sljedeća skupštinska sednica, ali ja mislim, čak predlažem svima skupštinarima da nađu za shodno i da njih 15 sednu za skupštinski stol i svaki ne glasa po svom najboljem nahođenju i kako mu svoja savest to dozvoljava. Bilo je reći još na početku ove krize da možda bi ja mogao biti tu neki kao medijator, to je potpredsjednik samouprave predložio. Ja se ne ograđujem ako je potrebna tu neka moja usluga ili moja reč ili neko posredstvo u celoj ovoj priči, ali sigurno da moramo naći zajednički jezik, jer ipak smo mi svi zato da gledamo celokupni interes naše zajednice. Hvala na razgovoru. Hvala Bogu. Dragi čitaoci Srpskih nedeljnih novina, članovi Srpske zajednice u Mađarskoj, upravo je završeno još jedno neuspelo zasedanje Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj i ponovo zbog nedolaska određenog broja opozicionih skupštinara nisu mogle da se donose važne odluke za našu zajednicu. Poslanici opozicijne grupe Krug ponovo su odlučili da umjesto sebe pošalju javno saopštenje, koje ćemo naravno objaviti i u pisanoj verziji Srpskih nedeljnih novina, a i na našem online portalu. Neki od onih skupštinara koji su bili prisutni u zasedanju podelili su sa nama svoja razmišljanja koje donosimo u video formatu i naravno stojimo na raspolaganju i ostalim skupštinarima ukoliko se odazovu na neko od budućih zasedanja da i oni iznesu svoje stavove kako oni vide mogućnosti prevazilaženja ove krize.